Sallallahu ala Muhammad marhaba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha blum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin. Min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan nomor urut 02 atas nama Ulya, bersiap-siap dengan nomor urut 03 Viola. Kepada Ulya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Wa ashabul mas'amah. Ashabul mas'amah. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha.
يومئذ تحدث أخبارها Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tajri allati tataimu al-afidah. Soal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, Ilahin nas, min syarri ghasikin. Nah, untuk omak-omak ini rekod buat lomba selanjutnya. Lanjut. Min syarri nafasati fil min syarri nafasati Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan nomor urut 4 atas nama Alika, bersiap-siap nomor urut 5 atas nama Amanda. Kepada Alika dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum lakum dinukum waliyadi. Sadaqallah. Sadaqallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa turi sinin. Wa hadzal baladin amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Ya, soal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Soal terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan nomor urut 06 atas nama Nafila, bersiap-siap nomor urut 08 atas nama Anggi. Kepada Nafila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Ya, soal terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahsu Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-insanu ma laha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu asbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ya, soal kedua. Narullahil muqadah. Bismillahirrahmanirrahim.
Narullahil muqadah. Bismillahirrahmanirrahim. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 09 atas nama Azalfa. Bersiap-siap nomor urut 10 atas nama Dipu. Kepada Azalfa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma abattum. Ya, salah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للمصلين. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ما
أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sadaqallah. Selanjutnya nomor urut 13 atas nama Nofria Aziza Putri. Bersiap-siap nomor urut 15 atas nama Bima. Kepada Nofria Aziza Putri dipersilahkan. وقال الإنسان ما لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Ya, soal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafil khusr. Ya, ulangi. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. حدائق وعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بسم الله الرحمن الرحيم إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Selanjutnya nomor urut 17 atas nama Kaila, bersiap-siap nomor urut 16 atas nama Sipa. Kepada Kaila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. بسم الله الرحمن الرحيم وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بسم الله
الرحيم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم لا أعبد ما تعبدون Wala antum abiduna ma a'bud wala an abidum ma abattum. Lakum dinukum waliyadin. Soalan kedua. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Untuk anak-anak peserta yang lain, untuk suara dikuangki, kesian bagi peserta yang tampil tidak fokus untuk jawab pertanyaan. Pertanyaan kami suara. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.